Kublai ya pi perlok kiwa baik ya ka channel ke yonga hejo por le kiwa e-sport na ka por sa ka por. Heni por u khana ya pi wa daw em ko fit ko wa daw pan manda ka clear rate is haga khanru wa ka khan nyaw tore ku januri arjar ar penru. Hakini ki artli ki sngi daw em ki daw masi pan ar sngi. Kat wa hak sngi nongkong khanru tore hai por nru wa je janbet daw em ka house ka full price ka man ko 6 lakh san pha hazar tangka ko fast full house uman ko 6 lakh tangka kat bai all line uman ko 6 hazar tangka each idor yang tiket uman ki les pa sikat kat wa lada lekat wan uman ki san spa tangka hakasngi wo bot wan ha khan nyaw trek daw em ki daw masngi he por sngi kat wa he por miet wan ha ka por so waje daw em yang ka bompar house kamwa ke full price yang ka man ko 6 lakh san phao hazar tangka ko fast full house man ko 6 lakh kadwa ka second full house man ko san phao hazar tangka idor yang tiket uman ki lespa chikat kadwa lekat wan uman ko san spa tangka ko sa suk chu chu wa he por miet yang ka khan nyaw trik do em ka house ko he bha idor yang kani ka house ka full price yang ka man ko le phau le lak tangka ko first full house man ka san lak ka second full house man ko san lak ka third full house man ka 8 lak ka fourth ka fifth ka sixth 7 full house man ko 6 lak tangka ka dai all line na do ki corner ki jolly 5 ki jolly 10 ki top middle wa ki bottom uman ki 6 lak tangka ki line sagowi le em ko bat locks ka te le man ko 6 lak tangka idor yang tiket man ki kamwa r hazar tangka kam te perlok snya pha yawan cha kani ko fiat khanang wa yupen e phi ya ka bok kan sep pe yong phi khoblai sibon